Lenga Pai the ruling in the Sweramina, opposition in the Miam de Michanda, Kolau Laura Kanda, Miam de Kolau Pukalakanda, Lady Belengax, a chumbo, my came the Puraga. So you don't Miam Apam to Mangani have a pocha, Masila Air. A home subudana, high animax. Puntoy to Rakanda, Lady Civil Society Organization, pressure group Miam Zingina, Miam go mission the Lepakanda. I could go over Tasabama, a chumbo my Kaido Pura Akanda, Miamgi Oiba, Sakot Payafa, the Purakani and the Labor. Other Hosik Manipur the Hariba, Marwala Humuksa. I will perform the lay grave. Miamga Kam Yamna Akogitina Tonari guys, Akoi. Yeng but yam kireva. Masi civil society organizations in the Mapangan collectively magi tongan maram credile, Heidi state ki lady magi oppressive misery mamsing sa, Sisina Mapangan collectively machakwan Budiava. Aduna Hogsik a Kogi IDPs mayamgi the Mokta, Tadarak person from do. Madugi Matanga, Kogi RTI Tabadagi, Pangibo, Wafam Malayre, Lupa, La Kayagitum, Lerame Habigoto, Kazaning I would do Mem Lae. Sigi Wafam the opposition to Tumin Legre, pressure groups to Tumin Legre, IDPs in the D. Kazan Kazab, Puma Mangaba, Magi Kenom, the Chakreva. Aduna Sanai Festival gi, Magi Lakiba, Momentum, Madugi agitation, Madugi Yondu Deda, IDPs Meamna. Tungturak ko yum da hanjarage adu torage IDP khatangi oiba atatai oiba yo malak paza masi lebak si goina khwai degi ningba kaini ngai masak ngamne ne lowe adu na hujik aina aigi humble apply tare ko sidai de lecturing is kaino da manipur gi leriba journalist me am jing cha masi hariba marol humsina lebak ki thasaba mangraba mutung dadi journalist sing je asukki matik mapangal kanbam change wang hangbam change madugi thongdang do ngasidi journalist me amna lobira kanda RTI thaba bu goigera RTI thadrasu hangbam thokpa wang me am jingse ngasigi leiriba BJP ki president goigera natraga Congress ki goigera leiriba political party me am jingsi da hang kanda Hangdom Toko Wang Dugi Pakumdo, Miam the Mapong Panio, the kind of Miam saying, Sagi Pong Kadimani, the Havirum, but Mikap Tone by do. I do can't tell the Mikap Tolokaneva. I do the Hauzik, Manipur Gilariba, Pivum Zidadi. Yam the live activity ruling parties in majority Parabota, popular government, Semungamuktaba, opposition the lady visiting the Miam Galoin and the Sagan and the Miam, you hold the Chapagi Mota. Moi national leaders in Duna Tarak but higher directions in the data when it's set like a legiva, civil society organizations in she Kitang Likacher Pomatum the Lady State key Magi oppressive measures in Namdaviva, Siki Tankaksi di IDPs in Shida di Sukematic Ningba Karakpa, IDP Kakiwarina take on Manipurgi futures there, must Sukematic Ningba had Magi political features later to of Mama, a quickie Manga Taragalay Aduna. Manipur gi lady journalist sing sa masi thongnai am lebiu amuktang Manipur gi luraba tangkak sidaida achoba thodang le ai marak sidaida amta haijaninge masi Manipur gi magi asang ba puari sidaida ko tekhaw na landarak pagi awana landarak pagi British na landarak pagi Tongan ba nungchup haram dagi nungpok haram dagi tongan ba landa mayam ma chathagrabauta Manipur se mut khitraba lebak maneba aduna aikoi Manipur se mut loeba tawudabu Manipur gi leiriba nasigi tangkak sidaida akoi gi energetic oiba youths mayam jingse masi hana mikap thokpam changi energetic oiba youth singsina Manipur gi future se lep kadam ne haibo fumse masidaida akoi gi Lady Manipur youth sing the makeup tolopum numit amada Manipur se Kairoi, Manipur Kanbangangani, Aduga Magi Yafabatum of Jetamasu, so in the same Mungani as I Tamodo yam straight Adugam 10 question the Lakshoge. I Tamodo Saki, Tomato implication, the my consequence, my Amugi Matanga in a given I straight to the
topic. Tamo ikoi Manipur da Santi Lakpa tawra kande boom nung he pokhai bungumba sab any peace sabotage tawna bagi man ba haitare indicate likely mardi sang Santi le ramaga kaitana tawdra kanda last 4 months handaki ikoi gi home minister na security meeting tawhiba kanda madugi review taw kanda headline stories Manipur the last 4 years da kanam cd ka hakala ine haibadi Santi Lakpa do re kana haibagi asadu ne ba pirize ado Santi la abra kana ikoi miyam na kinang when we are very hopeful about peace adu matam sida ikoi gi sumaina heke bom pokhai bungu nungmei kapagumba sum toi jeta mo kamai yingi whose interest kana gi behest to ne mase handaki duga anirak shubu incident ne tawung do thoi je ko ahan bada MLA mayam jointly ngasagi community line thugaira kanda faminaba numitto adugi ikan kana dana amuk sigi incident je thokre anirak shubudana lengaksi ama lakadabo male haibagi chingnaba lakpa matam sidaida akogi handaki bomb sima mu pokhairkre adu nai mamang du sai jabane masa political bomb ni akogi kano natena akhoi sida ai ngasai ju wafam matek ama panjagre Karigumba February gi tang trang doi boke manungda Manipur da lenga kama semdragadi ruling party gi firal paibi na mi bok leiroi ko masi leiriba national leader ma'am ji loi khangam ne ba ai khoi duge na moi agency ma'am thadoga study tori ni analysis tori ni moi loi khangam ne ba aduna laiba February trang doi bok manungda lenga kama lakatra haibiziti ko adum aigi thazaba amasudum leijai haitare maramdi magi political party du mana hatong ngoeba madu lakpa yae za aigi political analysis maina ai thamjani ngeba ko atopa point mana adu lakan da tamo will that government be an inclusive government aidi maduda ekhogi cookie yawa maite yawa ekoi pangan yawa naga yawa pulap yawa government mu oigadra or is that likely ngasai gi ekoi cookie gi MLA mayam minister obviously yaw doini ko inclusive government mo oiragadi tamo moi mayam do Manipur State Assembly ta moi lakadra kai having swai aduna ina ni shubo point thamge kanjari se ko se kodomaina kokumi ge ma kai digi open oina thamgreba tampakta lakning mamina lakpa matamda akoi welcome tawi akathing ba kanam leitrena masi government formation amagi conducive oiba atmosphere ma create torokne na koi dum min do ba hai tare lo ba hai ba madu Manipur da popular government ama lehening da kamu na yam pathi ba hai tare aduga Manipur da emergency thamba yana na bagi maram ja aduga mu de ba haidi Manipur gi leiriba district tratuk sigi manungda Haujik Irang le is a Kangleipal district ka Chuchampur district ka Faijol district so Irang le te na ko se ni jika ngai ba district tra truke manung da district ani khak Irang le rakanda ani hum khak le rakanda Manipur da santi hanjalakte na haibi jisu karba makhal gi argument oiduino jisu si question am le ba aduna Manipur da laktori ba government do madu inclusive oi ba government ma soijan lakane in khaleba aduga karigumba laktraba adu ergadi masa Manipur da ngasi leiriba irang ase masi communal riot nate madudagi hena wangba Manipur ngasi leiriba India gi strategic oiba fibam je se khudomone Burma de irang la iba Bangladesh de irang la iba Aksai region gi de leiriba magi problem mayam jing je sisina maram ora kanda geopolitics amada Manipur da tamo mayam na panawazi Manipur after the crisis abatare handaki megi tang ahum dagi lakhiba chahi ani hela ba crisis sigi matungda lakadu Manipur natraka hujuk leiba Manipur je hanagi Manipur ku suman manadre aduga sigi tungda lakadu Manipur sisu to be very honest in ekoi society da ekoi polity da certain implication khari leirani aduga hanagi leirami ba Manipur ekoi na hana uramba ekoi na change on sanaramba Manipur magi political structure magi leiba social structure do kari ahum khara kari sapu gore soiden pira ane sidi mayam na loi predict on ri bo famni to budu masik kari wer kadege habdu ni mayam na ngainari yusi matang sida government of India na Manipur gi laingak lon gi chupli di makoin hojik si directly pai aduga Manipur gi Santi Lakpa na traga irang si result to ba habaji all these things are in the hand of the central government mogi court loi le gravity adon tamuri mi yengda sigi matunga lakadoi ba Manipur je akoni extreme oina yengba mi yeng natraga na khara
moderate oina yengba mi ani khak lei dam moderate oina yengba mi yengda manipur je maitai amadi kuki ani gi sida maroi ba party ne lei riba community ani je yanaro better to forgive and forget everything aduga hanagi leiram manipur gi political structure do noi yanaraga leiro anubu chief minister mi gi makhada natraga hanagi chief minister gi makhada anything that can come one option other option na tamo akhoi gi leiriba political structure hanagi leiriba administrative structure je thugaira kanda anubu mong amada that happen ikoi dana india gi mafam top state sing madu thokiba lei even in case of kashmir da hanagi state oina leiramba ani thoga unitary o thokiba then magi hanagi constitution article 370 gi makha leiramba madu lo thokiba abrogate thokiba state by figure thokiba mayam lei tamo gi mi yeng dadi kamai yeng manipur tungla ka do manipur se kai oi bai tam hojik se manipur gi yamna aruba tanfam amada aruba pofam amada leiri hai tare yes akoina khwaidagi hena laibak thire idi kamai lege da ruling da leiba kanggu singna lengak sembada ne hena thawai yauba adagi opposition da leiba kangbu na mu fresh mandate ta anona election tawraga thuna power paina na bagi honabada oina leiba miyam gi apunbagi wakhulon da akoigi miyam gi oiba keno ma sagalak banata ba ta narrative ama sagalak banata ba moi gi power hunger du dei do oina moi gi interest adom do ine chatkhiba adu duna manipur gi miyam gi khwaidagi laibak thiba tangkak si kaino da akhoi gi luching basing sina akhoi miyam gi oiba apam base khangbi bagi muhutta moi gi power do oina moi gi struggle du dei do oina chatkhiba se si sine ba khoi de am laibak thirisi manipur miyam na popular government na pam bagi magi maram khra lei madugi maram di kaino da akhoi je democracy se to leiba kamanina madugi democratic system do fully chanabi hai bane people's mandate amagi makha da election tawra kan da mihut am khali binina adugi mihut sing duna lengak pa leiba kamu ko hen bi hai bane masi kaino party ma da support tawgi wari na teba democracy ni haidi election lor ba matung da kari ba mayam dugi people's mandate to kahu do business su respect to gudo ne ba akhoi gi miyam na mute khali je leibak si lenga afaba lenga kama pura kan da sakhut pa yai fa ba leibak kama ohen biu hai ba gi ne ba moina congress ta vote thadaram ba yai natraga moina bjp da thadaram ba yai natraga independent da thadaram ba yai any political party da thadar ising je noi lenga semu chu hai ba ne ba afaba lema ama semu cho aduiduga miyam gi afaba thabuk to biro hai bane ba moina miyam gi afaba thabuk si tawba ngamdra kanda natraga moina miyam gi lenga kama lingba ngamdra kanda miyam da onjalaga chai base masi amaran ba thabuk amane ba aduna hojik manipur da wrong narrative mayam ama sandu kanda miyam je blackmail oina torokba ki halakba sikura moina hojiki jammu kashmir gi wafam se jammu kashmir da laigri si kamai laigi no da center da BJP gi haidi NDA alliance gi magi mapung oiba akhoi gi majority lai biduna mar kan moina 370 si muthallaga akhoi gi 2019 da the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 je sigi makha da Jammu Kashmir je ani thona khaidora ine ahan badana Jammu and Kashmir sina with legislature ne yes aduna ne ngasai union territory dei oiba tabudu with legislature ne aduga ama Ladakh sina Ladakh le khaktani district ani sina Ladakh ki union territory je sema kan without legislature ne aduna ngasi kuki naga with legislature haire ise madugi potu dai da lakpane ba aduna Jammu Kashmir da moina president rule ji 2018 gi June dagi na 2024 bok thamgrezi Indian constitution gi article 360 ga 6 dagi 65 sidagi natte ba moi gi di hojiki hariba the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 ji section 73 ja sigi makhala thamgi ne aduna Manipur da su adugumba Kashmir gi model ama torake hairagadi Parliament da puthok taba yadeba Parliament da puthokpa matam du daida sidi simple majority na Manipur thugai ba yadeba magi
2/3 majority na manipur se thugai ba na traga constitution amend to ba sa mathau tai ba ado hojik NDA gi makhuta madu leite ba 2/3 se leite ba chi law na lengak sem gi ba ni simple majority da aduna Kashmir gi model ama da matam khangdana adu tawdana akoi sangna PR thamdagragani gaina haibuse kitang akoi da knowledge update tawdabagi haitare 2019 da constitution da amend tawgibudo neina hudabagi adugumba machak amu oirongganen khaleba aduna manipur gi oire film jidai da se Punjab ta chahi manga thame Punjab ta chahi manga thambaji 11 May 1987 the constitution je amend torakanda ngasagi Indian constitution da masagi yaujariba poto chahi ahumna khoi gi president unji chahi amagi matung da di absolute ta gi dorobani dissolve to gi dorobane ba dissolve to roba matung da chahi ahum sangdok pa yai ji Indian constitution da yaujaba wafam amane ba madu Punjab ki matang da constitution ji amend torakanda 11 May 1987 the amend torakanda chahi ahum do Punjab ki particular oina di chahi manga thamgani harga chahi manga thamgi ba aduna Manipur da hojik thamge harga di constitution amend to wam change ba adugi constitution amend torpu matam da di 2/3 majority mathau tai ba madu Manipur da yawoi da bani na hojik Manipur ji Kashmir gi type ta tawrani kholani gaina smaina kiel lakpa je miyam da oida padaba mayam ama wrong narrative mayam ama hairak pa je masi miyam bulana mislead tawbani haidana ai haijaninge ba aduna aigi humble appeal je kaino da Manipur da sigumba wafam mayam amana miyam bulana lamjingdana ba Manipur da elected haiba leiriba mayam jing je khudamoina member dagina pradhan jila parishad MLA MP je masi qualified oiba Manipur gi nationalism da yumpham oiba hauri ba yamna energetic oiba youths mayam ji dai da na ko Manipur mayam na pira kanda siguma mislead to buje tolakane ba akhoi gi legi ba politician mayam jing su knowledge se matam matam gi oina update to bi ba ma change ba aduna akhoi da lana chalhan ba pot se akhoi mayam bu mipai han ba thobak se to bi da ba fai aduna Hojik Manipur gi luraba tanfam sidai dadi miyamna popular government pami ba poche kanagumba ma mantri oina da bagi kanagumba minister oina da bagi natraga party mana lengak sem na bagi nateba Manipur gi apunba gi wakhalon Manipur gi ngamkhai kan bagi wakhalon tudai da mating leina thabak toruk na bagi damakta adugumba pofum ma sagat padu pambagi wari ne ba ko aduna ngasai akhoi gi Miras na so habi gi bido Manipur gi leiri bachingi lam sing si dai da karigino thabak mai tok tok dong na uri si karigino haiba question ma lei ba habi tam karigine na tamo kamai masi Indian constitution to kamai yaoge da article 371 C je article 371 C ji akoi gi 1971 da 27 amendment oina lei ba ko si jina Governor da hena power magi hill area committees kind of form to raise masi ngasagi amendment 371 C gi amendment 20 akoi gi 27 amendment gi makhada lak report amane ba aduna governor sidai da hena empower to wa singilam sing sidai da hena mieng sang base Manipur gi langak sigi manung du leiragasu Article 371 C sina hena ching sidai da empower to ba madu kanada governor da empower to ba aduga governor se ngasagi article sidai da constitution gi article 371 C sida ka yausage da governor na chahi khuding gi oina hill areas singi oiba kainoma magi report ma pigedam ni gaini yauri ba ko aduna aikhoi Manipur da leiriba perform sidai da ching da akoi gi leiriba lengak sigi mapangan sona uribagi maram sa Indian constitution gi article 371 C aduga 27 amendment 1971 hari se si sinaina sidaida mayam na naina ka da umhena marik chumba wafam do lakane ba okay aduna illusion jarak pada hoi tam habi Manipur da lengak ama lakpa natraga lakta bisidaida yam chauna mai cheneri wafam di Karigumba February gi tang 32 boki manum jidaida Manipur da lengak ama semba ngamaudra ruling party sing sigi leiriba phiraje pabi na ba Manipur da mi leigi da su yae masi yamna crucial oiba moigi oiba issue mani akhoi gi nate go moigi oiba issue mani taramo
ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯗ ꯑꯥꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯣꯞ ꯁꯁꯇꯦꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯑꯁꯥꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ngasi yam waba adi khamding na waba upai leijadrba mi amana magi asa amkhak ta haidare ngasi gi amamba thasi gi numit sida igi noma purnima oini habagi asa du da mi myam je hingeni masi contract se de manipur de yeng kan da idp ni hingi ba punsi ma hing je tamo laibok fa de ge khoi na tamo hoi na khoi na ngasi phamung da na igi kam cham ining tam na yata bangam ba sigi punsi ma hing de moi de leiba nate aduda moi na asa tawjari se government ne manipur government of central government of ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗꯨꯗꯅꯤ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗꯨ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯍꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯡꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯁꯥ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯍꯣꯞꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁꯨꯏꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ it has to be given a lot of importance and it has to be taken up as the one of the most serious issue I see the discussion je serious ahumari je phambani da sigi je but adugi issue ji social experiment ne da mo yeng kan da suicide je normal oira khre idp ma ngasi suicide to we have je mamang numit ni da thang na idp ni suicide to we da idp ne suicide to je kana gumam ta na seriously lorok tre no one come to the street kana gumam ta issue um ta rest lorok tre tamo kana am ta follow generalize to normalize to we ba tamo kamai tamo asaji moida idp singa asaji karino hojik leidoise aduga kamai na tamo si kamai yinge tamo si normalize to opposing asai ki human tragedy ma atusu that is a symbol of a larger crisis amagi si tragedy amagi si kamai yinge tamo how's it khoi gi hinghai da ba tha ka mo de hingba khunai si dei da ko khoi gi amuk relief ta lei bai si pen the big pen the one to never lies. I do not political term the political coup some of the suicide was there. Masikari I get the supreme sacrifice I have political coup some of the suicide was there. Masi political terminology the supreme sacrifice I have gone. Masi Lebaki lure batan from mother Lebaki lucky one after ne sekudumina. Pauna Brazwa Shino Eve, Lamyan Behism, Iravo, no Rombea, Natraga, Beer Ticket, Resitna, or Tokiba Mamsing there. Moise supreme sacrifice I have gone. Yes. Aduna Masigi Wapamsi, Nainarakbomatum the D, Akoida, Yangatu Sikadawai, no Hargadi, Labak among art by Visa. Masagidona, Miamgi, Lingakshina, Miamna contribution of Hakpa, Lingakse, ruling there. Sizina, Akoigi. Mangon the Taza Tamakanda name. A coin of Miams in the Hingis. Adobo Morsina Pambele Trakanda. Morsina Miam Zigi Mayok the NT people or the policy Miamalora Kanda di. Madubu Yanchin and Nabakana Laka they get the opposition Haizigi Magi Taza Budu the Miams amu Hinge Eo. Eh, Lenga Pai river rulings in the Sueramina. Oppositions in the Miam de Michanda, Kolau Laura Kanda. Miam de Kolau Pukalakanda. Lady Belangak a chumbo my kayum the Puraga. So you know Miam Apam Tuman gonna have a pocha, Masila air. A Humsubudana, high animal say. Puntoito Rakanda, Lady of Civil Society Organization, Pressure Group Miam Zingina, Miam gave a mission the Lepakanda. I could go over Tasabama, a chumbo my kay the Pura Akanda, Miamgi oiba, Sakot Payafa the Purakani and the labor. Other Hosing Manipur the Hariba Marol Humuksa Aru perform the lay grave. Miamga Cam Yamna Akogitina Tonari guys say, Akoi Yang, but the Yamki Reva. Masi civil society organizations in the Mapangan collectively Magitongan Tongan, Maram Kradile, Heidi state key lady Magi oppressive misery Mamsing say, Sisina Mapangan collectively Machakwan and Budiava. Aduna Housik Akoigi IDPs Mayamgi the Makta Thadarak from do Madugi Matanga, Akoigi RPI Thabadagi, Pangibo, Wafam Malayre, Lupa La Kayagitum, Lerame Habigoto, Kazaning I would do Mam Lae. Sigi Wafam today the opposition to Tumin Legre, pressure groups to Tumin Legre, IDPs in the D.
थाजबसे पुंगांग मांगबा मागी कैनोम चक्रेबा अदुना सनाई फेस्टिवल की मागी लाकिबा मोमेंटम मदुगी एजिटेशन मदुगी इहोंदुदैदा आईडीपीस मैमना चुंगथोरक्तना को युमदा हंजरगे अदु तौरगे आईडीपी खतंगी ओइबा अतताई ओइबा इहोमा लाकपजे मसी लेबाक्सिगी ओइना ख्वाइदगी निंगबा काइनिंगाई मचांगमनेना लौवेबा अदुना हुजिक अइना आइगी हम्बल अपील हाइतारेको सिदैदे लेजरिंगी कइनो मणिपुर की लेरिबा जर्नलिस्ट मैम जिंगसे मसी हाइरिबा मरोल अहुमसिना लेबाक की थाजब मांग्रब मतुंगददी जर्नलिस्ट सिंगसे असुक्की मतिक मपांगल कनबम चंगे वांग हंगबम चंगे मदुगी थौदांगदो ngасidi जर्नलिस्ट मैम लौबिरा कांदा आरटीआई थाबबु ओइगेरा आरटीआई थाद्रसु हंगबम थोको वांग मैम जिंगसे ngасigi leiriba बीजेपी की प्रेसिडेंट ओइगेरा नत्रगा कांग्रेस की ओइगेरा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी मैम जिंगसिदा हंग कांदा हंगबम थोको वाहंग जिंगदुगी पाखुमदो मियाम द मपोंग फाने होलकांदा मियाम से ngасagi पाउंग खाइदेमैनी दा हाइबिरंबा मिकअप थोन बाइदो अदु कांगते द मिकअप थोलकनेबा अदुना हौजिक मणिपुर की लेरिबा फिबम जिदैददी यामना लाइबक थीरिसि रूलिंग पार्टी सिंग मेजॉरिटी पाइरबोक्ता पॉपुलर गवर्नमेंट सेमगमक्तबा ऑपोजिशन द लेरिबसिंगना मियाम ग लोइना सागवनना मियाम की इहोद चटपगी महुता मोई मोई की नेशनल लीडर सिंगदुना तारकबा हाइरकबा डायरेक्शन जिंगदुदैदा ओइना चटलगा लेगिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगसि खितंग लिखा चरकबा मतमदा लेरिबि स्टेट की मागी ऑपरेसिव मेजर सिंगसिना नमदबिबा सिगी तांकक्सिदैददी आईडीपी सिंगसिदैददी असुके मतिक निंगबा कायरकबा आईडीपी खके वरी नतेको मणिपुर की फ्यूचर से मसे असुके मतिक निंगबा हादि मागी पॉलिटिकल फ्यूचर लेरक्तबगी वाफम मा अखोगी मांगदा तारगा लई अदुना मणिपुर की लेरिबा जर्नलिस्ट सिंगसे मसी थौना याम लेबियु अमुक्तंग मणिपुर की लूरबा तांकक्सिदैदा अचौबा थौदांग आई मरक्सिदैदा अमदा हाइजनिंगे मसी मणिपुर की मागी असांग पुवारी सिदैदको टेखाउना लंदारकपगी अवाना लंदारकपगी ब्रिटिशना लंदारकपगी तोंगान तोंगान बा नोंचुप हारमदगी नोंपोक हारमदगी तोंगान तोंगान बा लांदा मयाम चथग्रबौता मणिपुर से मुट खित्रब लेबाक अमनेबा अदुदा अखोय मणिपुर से मुट लोएबा तौदबु मणिपुर की लेरिबा नसिगी तांकक्सिदैदा अखोय एनर्जेटिक ओइबा यूथ्स मैम जिंगसे मसी हाना मिकअप थोकपम चंगी एनर्जेटिक ओइबा यूथ सिंगसिना मणिपुर की फ्यूचर से लेपकदमने हाइबो फुमसे मसिदैदा अखोय लेरिबा मणिपुर की यूथ सिंग मिकअप थोलक निमित अमदा मणिपुर से कायरोय मणिपुर कनबंगमगनी अदुगा मागी याइफाबा तुंगम चटमसु सोइदना सेमगमगनी से आई माइना ओके तम आई तमोदो यम स्ट्रेट अदुगा यम तेन क्वेश्चन द लक्ष्यौगे नसाय आई तमोदो नसाय की टोन इम्प्लिकेशन अदुगा माय कॉन्सिक्वेंस मयामगी मतंग नै नगिबनिना आई स्ट्रेट टू द टॉपिक तमो अखोय मणिपुर द शांति लाकने तौरा कांदे बोम नुंग हे पोखाइबगुंबा सब पीस सबोटेस तौनबगी मान बाय तारे इंडिकेट लाइटली मबदि सांग शांति लेरमगा कैतन तौद्रकांदा लास्ट 4 मंथ्स हंदकी अखोगी होम मिनिस्टर ना सिक्योरिटी मीटिंग तौहिबा कांदा मदुगी रिव्यू तौ कांदा हेडलाइन स्टोरीज मणिपुर द लास्ट 4 years द कनाम सीदे का हाकलइने हाइबदि शांति लाकदौरे गाना हाइबगी आसादुनेबा पिरिजे अदो शांति ला अब्रा गाना अखोय मियामना खितंग व्हेन वी आर वेरी होपफुल अबाउट पीस अदु मतमसिदा अखोगी सुमाइना हेके बोम पोखाइबु नुंमै कापगुंबा सुंग तोइसे तमो कमाय येंगे हुस इंटरेस्ट कनागी बिहेस तौबने मसे हंदकी दुगा अनिरक सुबि इंसिडेंट ने तौगुंग द थोइसे को अहानबदा एमएलए मैम जॉइंटली नसागी कम्युनिटी लाइन थुगाइरा कांदा फमिनबा निमित्तो अदुगी इकान कानदना अमुक सिगी इंसिडेंट से थोखरे अनिरक सुबदना लेंगाक्सी अमा लाकदबो माले हाइबगी चिंगनबा लाकपा मतम से दैदा अखोगी हंदकी बोम सिमा मु पोखाइरखरे अदु नै ममांग दु जाइजबने मसे पॉलिटिकल बोम नि अखोगी कनो नतेना अखोई सिदा आई गसाइजु वाफम मतेक अमा पंजगरे करिगुंबा फेब्रुवारी की तांग 32 बके मनुंगदा मणिपुर द लेंगाक अमा सेमद्रगदी रूलिंग पार्टी की फिराल पाइबिनब मीबुक लेरोय को मसी लेरिबा नेशनल लीडर मैम सिंग लोय खंगमनेबा अखोइदगे न मोय एजेंसी मैम थादोगा स्टडी तौरीनी एनालिसिस तौरीनी मोय लोय खंगमनेबा अदुना लाइव फेब्रुवारी 32 बक मनुंगदा लेंगाक अमा लाकत्रा हाइबिजिटी को
adum aigi thajaba amusu dum leijai haitare maramdi magi political party du mana hatong ning oeba madu lakpa ya is aigi political analysis maina ai thamjaning eba ko atopa point amana adu lakan da tamo will that government be an inclusive government aidi maduda ekhoki cookie yawba maite yawba ekoi pangan yawba naga yawba pulap yawba government mu oigadra or is that likely ngasai gi ekoi cookie gi MLA mayam merak minister oibadi obviously yawdu ni ko inclusive government mu oiragadi tamo moi mayam du Manipur State Assembly ta moi lakadra kai having swai da bogadra aduna ina ni shubo point thamge kanjari se ko se kodomaina kokomi ge me ke digi open oina thamgreba tampakta lakning mamina lakwa matamda akoi welcome tawi akathing ba kanam leitrena masi government formation amagi conducive oiba atmosphere ma create torokne na koi dum min do ba hai tare lo ba hai ba madu manipur da popular government ama learning da kamu na yam tathi ba hai tare aduga manipur da emergency thamba yana na bagi maram ja aduga mu de ba hai di manipur gi leiriba district tra tuksigi manungda Haujik Irang le is a Kangleipal district ka Chuchampur district ka Faijol district so Irang le te na ko si ani jika ngai ba district tra truke manung da district ani khak Irang le rakanda ani hum khak le rakanda Manipur da santi hanjalakte na haibe jisu karba makhal gi argument oiduino jisu si question am le ba aduna Manipur da laktori ba government do madu inclusive oi ba government ma soijan lakane in khale ba aduga karigumba laktraba adu orgadi mase Manipur da ngasi leiriba irang ase masi communal riot nate madudagi hena wangba Manipur ngasi leiriba India gi strategic oiba fibam je se kudumone Burma de irang la iba Bangladesh de irang la iba Aksai region gi de leiriba magi problem mayam jing je sisina maram orakanda geopolitics amada Manipur da koigi government je form torok oigadra haise masi Manipur gi leribe youth singna madudai am hena kupna nei na bam sange na okay thank you very much